L-għeluq tal-powerstation tal-Marsa se toffri arja aktar nadifa lir-residenti fin-naħa tal-isfel ta' Malta. Dan qalu l-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat meta żar l-Air Quality Monitoring System fl-Istitut tax-Xjenza Applikata fl-Imkast. Il-Ministru Leo Brincat qal li l-għeluq tal-powerstation tal-Marsa huwa pass importanti li juri biċ-ċar li dan il-gvern huwa impenjat li joffri kwalità ta' ħajja aħjar. Il-impenn qawwi tal-gvern li jaf bih kulħadd illi mmorru għall-enerġija aktar nadifa u xi ħaġa li qed tiżviluppa proprju bħalissa ftit il-bogħod minn hawnhekk li żmantellar dak li għadu decommissioning tal-power station l-antika tal-Marsa. Dawk fihom infushom diġà huma sinjal ċar tal-impatt tal-gvern u l-impenn tal-gvern biex dawn l-affarijiet isarrafhom fir-realtà għall benefiċċju tar-residenti kollha tal-madwar. Il-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat żied li kif imħabbar fil-budget tul is-sena li ġejja se titwaqqaf l-awtorità tal-Ambjent u r-riżorsi, awtorità li se jkollha funzjoni importanti. Li konna l-istrutturi neċessarji in place biex il-kwalità tal-arja mhux biss indirizzawha mill-aspett ta' monitoraġġ, ma nippruvaw inħarsu leha f'mod iktar proattiv u idealment anki f'mod iktar preventiv. Intant il-Ministru Leo Brincat feraħ lill-Imkast għat-tħaddim tal-Air Quality Monitoring System, sistema li twassal biex wieħed ikun jaf dwar l-emissjonijiet tal-arja li jinħarġu f'żona partikolari.